Assalomu alaykum do'stlar, qutmandi kuningizlar men. Bugun sizlarga daha bir prilojeniyani ko'rsatdim. Bu prilojeniyani ссылкасын kommentariyga tashlab qo'ying do'stlar. Bu yerdan aqsha chiqadi. Bu vaqachayin aqsha chiqarib ele ishlab yuramiz. Bu yerda ne qilamiz? Bu yerda biz video ko'rib aqsha topsak bo'ladi. Bu yoqda zadaniyalar bor, o'shalarda bosib aqsha topsak bo'ladi. Biz video ko'rib aqsha topamiz, bosamiz. Video degende через Google me registratsiya bo'lasizlar. O'sha reklama bitkishakdi. Videoni o'tkazmay ko'ramiz. Video 60 sekund, keyinda 30 sekund chiqib qolishi mumkin. O'tkazmay kutib turamiz. Уже butayinda o'yla qoldi. Bizga 60 sekundlik video tush kelib qoldi. Уже бүтіп қалды. Бүткенде бұл жағына X шығады, уже шықты. X'ті басамыз. Уже бізге түшті. Бұл жерде валютаны да алмаштырсақ болады. Қаласақ российский рубль теңгеге, долларға қойсақ болады екен. Өзбек сумыдағы бар екен бұл жақта. Біздікі азыр апельсиндерде тұрады. Российский рубль қылып көрелі. Қанша болады екен көресіз. 0.19 цент болды. Эми бұны теңге қылып көресіз. Теңге қылдық. Теңге қылсақ 1 теңге болады екен. Қайра басамыз видеоны. Қайра ушундай реклама шығады. Күтіп тұрабыз. Бұл жерде иштеш өтө оңой достор. Boş vaqtingizda жөнүн ушунча рекламаны басып коесуздар. Акча сиздерге топтолуп берет, мындай айтканда. Минимум 1000 рубльден чыгарып алсаңыздар болот. Акча чыгаруу жолун да азыр сиздерге көрсөтөм. Реклама бүтсө коркпой иштей берсеңиздер болот. Бул сайт уверенный төлөйт. Текшерүүдөн өткөн бул сайтта. 1.25 теңге болду. Эми акчаны чыгаруу жолун сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жактан вывести средства деген бар, басабыз. Басканда Payeer'ге телефон номерге чабырып алсак болот. Москвадагы через SPP кылабыз. Бул жерден банкты көрөбүз. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банктарга чыгарып алсак болот экен. Москвадагылар. Даже Wildberries'ке да чыгарып алсак болот экен. Кыргызстандагылар телефон номерге чыгарып алсаңыздар болот. Payeer'ге чыгарып алсаңыздар болот экен. Кайра назад кылабыз. Кайра рекламаны басабыз. Кетти реклама. Реклама бүткүчөп күтүп турабыз эми. Рекламаны безүү кылып койсоңуздар да болот. Бул жерде өтө оңой, ушинтип эле акча иштей беребиз. Видеону кааласак көрөбүз. Каалагасак жөнүнөн ушинтип коюп коюп ишибизди кылып жүрө беребиз. Видео бүткөндө, реклама бүткөндө X'ти басып коебуз болду. Акча чогулуп берет. Уже бүтөйүн деп калды. Уже бүтүп эле калды. X'ти басып кетебиз азыр. Көрөбүз. Кааласак ушинтип ойноп койсок болот. X чыкшакты. Назад кылып коебуз уже. Азыр бул жактан X чыкты. Уже басып коебуз. Болду. 1 теңге 41 болду. Кайра рубль кылып койсок болот.
валютаны кааласаңыздар доллар кылып иштесеңиздер болот. Ушул достор, каналга каттал, лайк, подписка басканды унутпаңыздар. Кимге ушул сайт кызык болсо, комментарийге ссылкасын таштап коем, кирип иштесеңиздер болот.